tsala we nya gompieno ananong ke ira baby tsa makeup tutorial kana bana o dulela mo tlakgameng mo dio tsa o di itsitse go ke batla gore ke go bontsha gore rona banyana ba tlharos ba berekang go ditšobotla re dira yang itsene tshwantse ke yo go na le lupo e nngwe yana tsala ke batla go ya master gore ha ke boela ka kwa go ditšobotla ka kwa ke thene di heads wa bona ka kwa ba nkitse ba ntlhaloganya sentle mata mmele tse di wipes ha ke di tsaya hela in case because yo ha ke motho o tlenga dire diphosho yalo le yalo wa bona mara ke perfect le chomi man kana eyebrow ena chomi it took me 5 years gore ke nne ya I ke rona yo mata yanong o tlo bona ha ke boela kwa a ke re monno wa la fashe wa ni actela itsene ke mo founela mo selong tsala ke mo founela ka ke mo founela ka Christmas ke re ke a mo bushetsa hela wa bona ke sa rabe founu gore ke sa tlhogeng go a o be a ne a e rile a le mo holiday ya relationship or o nang khotshwetse o reng ke tlogetse le di SMS hankarabe mme o nyele wena tsala o nyele go nyela because ha ke boela kwa crying is my shoe ha ke tlhaliwi yo ebile ha ke weekend special nya witse gona ha tle be le maka o no me ya le man eke yo ke ma am founela Thabo o batlang yana o pandemic yo ke kopa go sanitizer before ke araba moshimane yo tle Thabo ke virus Thabo ke corona yeno le eno tla ka yo second wave motho ha o tlo gore ke ra ke sa tlhole ke mo batla yo ke go pela go itshireletsa gore ha ke bua le botio e le gore ke perfect ke sharp yo let me sanitize my phone because wow a pandemic is calling butiwe ebu ke a go utlwa happy new year nga di 11 yo Thabo wena ya o change hle ke go thusa yang buti ke ngwago mosha ke ngwago mosha mo calendeng se mo pelong ya me nya ke go raya ke re mo pelong ya me ha go bo itse keng mo pelong ya me ha go ngwago mosha sengwe le sengwe se se diragetseng last year ke se dirile ke itse ha kana ke go tlogela jare ntšha re bonela mo calendeng my love ha e change e re ntsha ele ya 2020 re ba 2021 re pega hela godimo ebu o ka se nya re bue ke jare ntšha nako ga go e hitile man nna ba bang chance ke o sa ikreele bathunyana la go di maineng kwa ka gore ya nong wa bona gore nna ha ke sa tlhole ke le mo standardeng sa gago man level a ke godimo tota ke tabogana o le bashimane ba di manufacturing companies kore Thabo ne khale go le pandemic o itse keng go coronavirus ha se go tlo bo re romelela di mask a o itse gore motho wa me wa la fashe ana nna mask wa mmereko so nna o se tlo go mpolelela gore ke jare ntšha ke a renyanong ha re banka re bankanyang you ya mela ga go dali it's like a broken mirror nya e ka se fixege le superdlu ha e tshwara hale man tswa hela mo go nna go siame yo motho a teng o bona batho ba simola ba nthekela bo di eyebrow pencil o batla go bua yanong ka gore ke perfect look e ntšha yo batho tsala phone ya hela ba ha kitse go irwa yang utlwa nthabise ngana mpontshitse man ke kopa o ndirela gore number e straight
ko reject eng yo a itsane nna ke lapile ke dutse.